abashobozi mu Rashireke Ruhura district baraganisa kucinga amaduka gabe birabira na munano bu President Museveni arabayizira mu Rashireke Ruhura okurunda karoro uko mweharota ndio kuri Museveni no yenda kwe nashaka kunajya kwine kweganizinga kabashobozi kandi bimbire ningabo bona bimbire ningandara bacagera nimbasiba biterire bakambagera okugamba ebintu babire beteranire hamwe barufite bekanisa zo kubara yakire President Museveni ebirabere na munana obwe bebembirwe Robert Rwakandare tabo umstambure chulo mtamburo muyangwe tino kutuvuza kandi mu abaho kuba bajya bakagera ari ubusinge ntuburya butine ubusinge tukubaho Paulo taro rwaika masaka ahantu bambengere nza kwesereka mwene katsabire President Museveni emyaka agumzemu nkaito kaba mu Brazers twena tutimwe kandi abantu betekatire okwakira President omukitinisa omani akubibukozi bweberoho mwene barude kumwakira buri muntu nari mbashone mbeshengereza akaba umuntu ajya ngo buri muntu oyine motoka nadafite mugenzi oyine piki nadafite mugenzi Robert Rwakandare hamwe n'abandi behanangiriza abashobozo kushomesa abantu ebirungi bya President Museveni mbakozi babo bitu kitari cyo kubatiyenesereza yakobe kisange cyo ngwaki bashoborere mune cyo kume byabo bono bagira ngo heneke bakoze no mubusingo mwene barude kume ibintu byabo nje akaba hari abantu benje ko abayina abantu bari 50 koko kuko wakoze so mukozi okamunyaga umuretero kwiyanga nabasaba kwagana government kandi shobire biri wawo mbene nshaba abakozi banyu ibaheza umusha yahezo kwezi kwe muhereza gasintiki adaho begere gire cyarebera kongo kumunyaga ushanga yenga government kandi kutari umushanga wa government uyu mushanga gwawo nkiyo ngumuntu omakurugire ubegire buryo n'umunonga yaba mukoze kandi barisho niwe shituri makugamba kwero n'ubutenge cyane foka abantu babiri batwigo barindazi no babanyigire bakatomunu foka n'ubutenge abashobozi bagira ngo bine nshonga nyamwinji ezo kuhagira NRM na munongo kubaretera obusinje umuganda umuhwezi wa RCC yabwamba RCT Pore katwira shabire minyeto butahugisibwe bigombe binde byo butegeki ebitara abatungure kureka bashagike NRM they lack information. So our duty kaina remo Brazers no kugenda ku gambire myeto adiyo gaina remo amuna kivinza ina remo kubahugura kubiha yino kubahugura hato wareki bakora urebe the other day bamakari semyete cyabakoze ruseyambara kwera se bagomukora bakakora desi mshaye ugunagira ngo bwire bwinje menyete yose rero koresebwa bito babasige nyuma menyete ne ku excitement so ato boy gasere bamukora tara no kumukunda kugira maybe is a musician no mweshongozi konka teina agenda teina mission yone yabenire teina iki wako jango no mweshongozi that excitement ne twara bana ekora ki genda kuza kumagireke so our mission now kaina reyemo no kire kwa mobilizing youth mu Uganda yone babure ko mhande kushye emenyete shiraha mukorogo ebirenerwa mu matendekero gatari gamwe na gamwe aho muri mbara So we don't want the wind from outside kuija kandi umuyaga wo gukatwara binyete yitu ahabo kuba minyeto nito twine percentage impango munongo mihangeri kandi nito twine kwebembeza ikigombe cyitu cya movement kugira ngo tukihagire kandi kigarike mu kizombo ebembezi sombwenu okuturyaha twetekatechere munonga kushobora imyeto mutahido actually because for us twine kibaru kweta ideological orientation kunganira aba eminyeto yona himuro mu Uganda kutera President Museveni akaruru aho kubatira kusinje mureba shomaje twine tuteganisa amashomero garumbasaries twino kusinje twine kunjibinje byatukolire gasha kwa Paulo turiyamureba na Ram Edwin.